The sunburst flowers calling on warm days overdue. Li ji yon hi kumsang khazakwa som ka pathum me ni som paru ka piang ani a Song Dong Seoul South Korea a piang ani a stage name IU ti hian alar zoka anau pan lai chuan acting lam hi atuya acting class te akala elementary school akal zo chuan an chung ko har satna le re theina awangin uijon buwa gyongi providence anin sona amale anaw mi pa pakhat nen anule pate bula an om thei tari lawa an re theina awang chuan anule paten an chung ko din mun siam thaturan be angai si a api hawin anaw mi pate nen an oma api po hi angai nat pha hlea ma se an omna chu ate in chuk chu te atam si a an chung te bula anin sonta a an chung te chuan tongkam mang te in an abuse thina IU zailama atui ti an shat te chuan engtika ma zailama chuan I hlotling lawang lekha zir zok ro te ti in roi chung te in an khum thina heiwang hian IU chuan thei to pa a hlotlin ngei tum zok na le a mahun chu muhildir le trap chungin aswang to chin middle school akalain school sports competition a azaya mi in zai thiaman ti in an fak hlea heta chang hian zai hi atui chhojana audition po apenwala audition som ni velai chu a fail ani entertainment lam te chuan an lo bum ve bok nen fake entertainment chuan poisa tam tham ve takan phota training man tur le TV program a alan na tur ma se an buma lo ni a api in poisa tlem te a tho chwa te chu manangai thin si a amang ang thin hlea shiomati takzetani tichuan good entertainment a training ta a after school ami you te wonder girls you been le yoga yun 4 minute le jun hyo syong secret ami tenin an training hawani kumsang ni pasaria law and entertainment a insign in le a beng be shola anin sonta ani law and entertainment a thlasom vela training nu chuan kumsang ni pariata solo debut ania a debut ma deuh hian fortune teller chuan a stage name IU ti hi aphwa I NU nangle ke atanga la kani a aphwa tu hian ham that na le thian thatak tak akeng tel don ati wangani adin hunle an chung ko re theina te awang chuan school po akal kim theilawa a grade po atlathiam hlea Dongju girls high school a kumsang ni som pahnia a graduate chuan zirzom lawa zailama a career chu malampan pui zel thlang ta zo kani chutia thlasom a training nuwa a debut chuan ama po chu a mel hi ala chum ve dewa azai chuan entumi puite chuan practice po I practice na nge te anron ti a vok te anron ti a she thei veka minute thum ka zai chung kha rei ka tilu tuka ka base ne te chu abaw vekin ka sha ati a azai lai kha andu lo po in ngai thlave tal se ati thu te soya ma se chung zong zong a shareng tung chuan boy pha lawin thatakin azai chhuwa kani a debut so hian alar chho ta hlea heti laya hla hit chu bute marshmallow te kha ani kumsang ni pakwa ani chuan an chung ko re theina atanga khai chuak turin alo thok chuak ve tanwal maya apa chu a dream car le saka IU hian an chung ko hi pholan vak du lo ma se Instagram a apa nen strawberry farma an leng lai te a post ani college a ati thalem lawa ma se aron lar chwa chuan Korea universities rang te chuan special admission ti sakandu a ma se zailama a career rangai to zo ka wangin a nyal vekani kumsang ni som pali khan bulimia wangin a buaya ril rulam diklo na lam ni in chair du lutuk wangte in depression a thlena luakte ati chuak vak bok thina ni heiwang hian ma ni in hwat na le in khongai na a shwai luta IU chuan ka stress na salutuka keima ka indu lo naril ru ka han pu chu a top lutuka
mani in khongai na chuan ka lutuk tel tela mut le ei bak chu ti thei ka nein ka in shelo hialani ati henat na wang hian counseling te akala adam vele theita ani kumsang ni soma a album realami la single ati chua good day khan rampuma alartira karanga chungin South Korea Gaon digital charta top a hawani Billboard puin Korea K-pop Hot 100 a hian leader ani anti hiala number 1 ani ngun em wangani Gallup Korea survey ya po kumsang ni som pasari chunga South Korea mi puiti idol du berani ti an hu chuaka heti laya lar tak BTS po akhuma BTS hi palina an oma choice pani na an omani music ringot lawa po radio le TV program te aharsa acting lampo athiam hleya Korean TV series Dream Haya te po achangve a TV series shanga alang nual bokani kumsang ni som pathuma role satlia ni lo achang tu ni na ania TV series You're the Best Lee Sean Shin ti ania achan thiam em awangin kumsang ni som pathum KBS Drama Award a Best Actress in a Serial Drama an nominate hialani musical le acting lama po ayu chanchin le a hlotlin na zongjong hi suivek se na lidon lawa la a release thar reng rengin charta hian alun ngal em zelani music lama chuan a debut nu khan award nomination za som kwa velai nein som sari vel chu adonga Melon Music Award som pakhat Mnet Asian Music Award panga Seoul Music Award panga Korean Music Award panga le Golden Disc Award pali te hi alar zwalan ni kumsang ni som pali KBS Drama Award a You're the Best Lee Sean Sin awang khan Best New Actress adong bokani kumsang ni som panga khan ayu chuan dollar nuai khat chu no pangchan pui ngai te ta na donate high school akal na thina no pang harsa zwal palitan scholarship a peboka he high school a tho hian library a zirna ata na tangkai tur le khabu chu library tan a donate bokani ayu chu South Korea a celebrities lo nember te ni thawin commercial satina sa a thomno le electronics le cosmetics thlengin face of Samsung Anycall le Samsung Galaxy S2 le Samsung Electronics te aloni to a clothing brand shang tan model ani boka commercials alan na te hi South Korea a company lian berber te anni hlomani girl group ami ani lawa solo ani a ama hian style shan deuh bikhi anei boka ama in hla aphwa boka hei takhi K-pop idol dangte aya adang lamna ani ayu hian laphwa athiam hleya aril ru apehle chin ti asiata a lyrics ringot te hi angai nomin aril thei hleya a feelings tak te ani thina wangani mitam takin he ahla a feelings tenen hian an lo in relate thei thina a music hi a common lawin ama hian style shan dewaneya ama shim hi atakin lem achangve lawa makeup po amang na sangai lem lawani a personality hi in thu pa omlawa a frank ema hei po hian ahla thlengin alartira amen racha a TV show a po langse private life a omdan turang thawina oma ama hla Siama asa hian mi ngai san a hlo zwal tira azai reng po in tiun dik thlapin azaya a o analin a o hian mi a hip boka celebrity po a anglawa khoi hmuna po omin atang nela alar le em na chu a fans te a care em na hiani ama hi a polite boka salep dang anglo takin Korea mi puite in an ngai sang mai ni lawin an za tel tlatani ahla te po hi kumno pangte atanga upalam thlengin an ngai na thin em ani kumsang ni som pakhat khan movie a chanpui u yang ne nanin date ni in an lara
kumsang ni som pathuma Lee Hyun Yu actor nen tho anin date ni inan lar le a ma se IU agency te chuan thian mai an ni an ti a kumsang ni som palia Yeon Hyuk nen an in date le a kumsang ni som pali atanga kumsang ni som pasari kumli chung chu Janki hanin an in date ani Janki ha hi kumsom pakhatin ama aina upa ani BTS member Jungkook hian a mei chedu zong a idol type chu IU hi ani atia IU hi Jungkook hian adu hle boka a fan ru takani bokani fit nga le inches thuma sang ani a blood type chu A ani JYP Entertainment a po hian alo audition to a alo tlato ani JY Park po in IU ka mu hi chuan karil ruana ta thina ti a fiam thu in JY Park chuan heta aron edition a alo ti tlatu kha ka bando na ti fiam hialani le khabu chiar le music ngai thak nuwa mati a plastic surgery ati velawa ma se voi khat chu ahnar hi plastic surgery chu ti adua ma se doctorin ahnar hi aniam ma ati awangin ati talawani a favorite color chu purple ani a favorite number chu 8 ani kholum lam ai chuan khawt angai na a ami padu zong chu mel chale mu nuam lutuk ang chi hi ni kherlo se a that lutuk chuan kata ani lawa mokati angati a mi serious ni se ma se ahuna chuan fiam thu ve thei mi ti phur hun le ti hlim hun shemi adu ani ma nia om nuama ti zoka mi an tam lutuk na chuan alu te a hai thin ani a single good day record live vel khan dorma amut lion thilma kalo tong ve a abenga I love you ti chu aron ri a abeng chu thli na chem boka a hlaulu tuk chu asiyo shila ina a hota ani IU now mi pa hian an skula IU autograph le phone number an dil na sachin ema fangin a stress pha leya a school chu thakin IU now ani ti hitu manan shat to lo tura omatumani IU hian a fan meeting nei masak bera a poisa mu zong zong chu a donate vekani